Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma, kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo nga inabaklayan. Pag-ispikuan. Drama amang ipairay aw ken mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manen nga oras yo amin papagayam. Ti istorya nga intay warwarin ita ket may papan, iti panagayat, iti asawa, nga iti nagkalaysada ket nagkinarida, nga iti rigat man ken ginawa, ket agtinulong, ken agpinnategda, aginggat panungpalan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakabuklan da ito nga istorya, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Uy, gudong, lakay. Uy, gudong. Agring kan. Wala daw kin iti trabaho. Samdeng anak man, si Kalaad. Nagalas tarupam, maturog akpay. Bumangon kan. Tadi ka mala daw iti trabaho. Manya ka na ya. Sayang mo't no, daman yung maikas na iti sweldom. Gapo iti ladaw mo. Nagsakit ulo ko. Bumangon kan. Taing ka agar musar. Ala, sumurot kan iti kusina. Tay nakisagana ti armusar mo. Oh, aday tati kapem. Magusto ka talaga titimplam. Nga uray nula at tarupam. Sige, makan kakit din. Tay nakisagana ti pagdigos mo. Nagsakit ti ulok. Kasano, kat kastao na abartak mo asim mangpet idirabe eh. Naimbaglaangan ata na isangpet mo ti bagim. Ala, di kan sumano. Ingkakat isaganan ti digos ko. Tama nga no masurunak manen kan ka. Kat ikak iti piglat tarupam. Tapno adda lumaad. Ay, kastamlatan. Alan, pumanaw ka ni ti sangok. Tama nga no matapis ka pa'y dita. Adday tanti uniform mo nga trabaho. Ingka punasan ti sapatos ko. Nalpason ala, agbado kan, tay nakisagana ti balon mo. Agawam. Wun, mabit la day jay. Wun gayam. Agsweldo ka ita, saan ka di? Mapanak to iti opisina yo taalaag ti sweldom. Tanas ken makichendaak. Taawanan masapsapol tayo dito balay. Ay, saanan? Nubigat kan tulangan ang makitsenda. Ikanak to lamanan iti 1.5? Saan nga umdas para iti masapsapol tayo iti kinsingal daw? Aginggat agsweldo kan tumanan. Ay kat anusam ti itad ko ken ka Agyaman ka pa itad da. Ken jak kayat amapan kay di opisina mi. Kababain. Makita dagiti ka opisina ak ala ti asawak. Anya? Nawatam ka di matlang timbagak, Mabel. Gudo. Di ka mapmapan iti pagtrab-trabawak. Tama ibabayin ak lang. Makita da alaad ti asawak. Mabel, umayak mangyag iti bunga ti papaya anan loom. Dua papaya daytoy. Idisok dito lamisaan. Ni, nagdadakkel matan dagita papaya, nanang. Sapay daytan sama dyan na samita mo layo. Wain, nagbunga manan. Kat, da kayo ngay. Ada kadimot para kada kayo. Ada may salaang kada kami. Tadudwa kami laang mat kanitatang mo.
Agyaman ak nga rod nanang. Hoy, Mabel, apay akas tati langam. Naglusyang kamutan, saan kan akas itisigod? Nanang, urno suman mo't tabagim Asikaswam tabagim anak ko. Nagpintas ka idibalasang ka. Itataadan pamilyam, kastan tilangam. Awanen bibiyang mo itibagim. Jakon masango ti mangurnos itibagik, nanang. Nagado ti trabahog diti balay. Ken agluto akpay iti merienda nga ipan ko di school canteen dagiti anak ko. Isupay ati ganan siya. Ay, anak ko. Kasla kurkurang kayo iti kasta nga aramidam. Kasapulan nga nanang. Isupay nga igatang ko iti balon dagiti anak ko. Apay, kurang ka ditit itat ti asawam ken ka para iti abastuyo. Uwan, nanang, talaga akurang. Ay, ala, agan anos ka nga rod, anak ko. Nanang, nadadalin dagiti dua sapatos ko. Kita-kita andak dagiti kaadalak. Mababainak. Uray siyak, nanang. Nadadaol mo tintay doon sapatos ko. Sige, anak ko. Bayan nyo. Taintay tumangkita iti sapatos yo, iji pwesto ni Mariette. Second hand. Ayos laang dayjay. Mabalin nga aramatin nyo iti may satawan. Sige nanang, basta masukatan dagiti nadadala sapatos ko. Uray siyak, nanang. Kababain. Uwan, Joel. Girly, anak ko. Intayon tumangkita iti sapatos yung iji pwesto ni tita yung Mariette. Mabel! Mitatang niyo. Ay, inako niti silid ko nanang. Oray siyak, nanang. Amang ano kabilan nak ni tatang. Ay! O sige, inkayon anak ko. Ay, nabartag ka manin asimang pat manipod trabaho, gudo. Ewan bibiyang mo. Takwartak ti ininom ko. Tasika, awan sirbim nga asawa. Anya? Nakababayin ka nga asawa? Awan pintas mo, mate. Anya? May babayin ka nga asawa. Saan ka lang arudan as siksi? Saan pa yan napintas tarubam? Kuso-kuso pa'y tabok mo? Pwede! Ay, sus. Alda mo na. Ay, naladaw ako niti trabaho. Mabel! Mabel! Ne, sa dino ti ayan day di atao. Mabel! Hinak man lakitahan ni di kusinan. Ay, sus. Naladaw ako niti trabaho. Girly, Joel, inton pangal daw, urayan dakto tamangyagak iti balon nyo, wan? Wananang, Wan, nanang. Adamoten merienda yung inton resesyo. wananang. Tinapay kayong Diyos, nanang. Alang arudan, in kayon iti classroom yo, tamadamdamapay, time yon. Wen, nanang. Nanang. Manipod inton bikat. Agtrabaho akon iji bakery ni Mrs. Lee, nanang. Inawat nak idinapanak nag-apply. Isurudak ka no iti rumbang nga aramidak ijay. Ay, huwan anak ka. Nagsaya atan no kasta. Kandito'y kamin balay yung agnaod ka dagiti anak ko. Kasanon ti asawam, makaamon iti biyag na.
Kat kasaritam ibagam adito'y kayon nga agnaed. Saanon? Awanan bibiyang ko pa'y kankwana. Naikatan anamin pinsan ti panagayat ko kankwana. Jakon maanusan ti aramid ni Gudo, nanang. Kan kanayon nak nga uyawan. Nalaadak ka no. Nalahat ka di ti rupak, nanang. Saan, anak ko? Nagpintas ka. Idi balasang ado ti agar-aram kanyak. Nagtataarda pa'y. Ngam ti madi, awan na gusto ka dakwada. Gaputan ni Gudo tinakarit na iti ayat. Wan nga rod, anak ko. Ngam ita, kanayon nak nga uyawan. Kunana adyak ka no mapmapan iti opisina da. Tanakababain ka no. Ang mga numakita dagiti katrabahuan na analaad ti asawa na. Ha? Ni ay nagalasan? Ha? Orno sa manmat ngamin tabagim ha? Agsagay-say ka manmat ngamin. Ay, si kamat ngamin. Di mo amo nga ornosan ti bagim. Nanang, ita, taagtrabaho kan. Naskan nga ornosam tabagim. Agpapintas ka. Agpaseksi ka. Agpakutong ka basit. Isublim ti sigod a kinapintas mo, anak ko. Nanang, ayan ni Mabel. Apay saan da nga go, awid di balay. Agawid kan. Kan saan mo naasapulan dagiti anak mo, kan ti asawam. Ngamin, saan damatlaan na patagkan ka? Ibagayo kit di tagawid dan. Tane, awan agluto iti kanak. Awan ti aglaba iti kawas ko. Kan agluto iti balon ko. Ha? Naglalaing amon a lalaki? Kanayon mo asairan tirik na ti asawam? Ibain mo pa'y nga asawa? Ibagbagam alaad? Sa ita? Sa pulam tapno adala ang aglaba kan agluto para kan ka? Katanya nga rod, isumat ti asawak. Di iso ti agluto kan aglaba para kanyak. Mala, pumanaw kan. Ngamin, saan na kan akayat ti anak ko? Anya? Kan agraman dagiti anak yo. Saan da akayat ti agawid iji balay yo. Tamas kay kayat dati agyan diti balay may. Ngamin, awan bartak ditoy. Kan awan mang paspasakit iti inada. Ha? Dimon sa pulan ida. Ngamin, awan mo't lama itulong mo kadakwada. Da kami ti makaamo kadakwada. Kat makaamo kan iti biyag mo. Di uray man inaldaw nga uminom ka iti arak. Anya kumangay kata kami. Ha? Makaamo kamutin ay iti biyag mo. Nanang. Saan na ka nakayat ni Mabel? Iso adi ka nagsubsubli pa dito balay may. Anya ti kasapulam, tain may ka, Gudo. Sa balitan ti lang Mabel. Nagpintas ka. Nagsublit ay sigud a kinapintas mo. Ibagam mo no anya tinaskin nga ibagam, taadapay papanak. Mabel, agsubli kayo kumani di balay. Tapno ada para laba, kan para lutom? Kan ada uyawam, kasjay? Ha, kababain mat kan ka, Gudo. Laadak laonay apara kan ka. Sorry, Mabel. Pakawanan nak. Ikarik. Agbalbaliw akon. Pumanaw kan. Tanaikatan ti panagayat ko kan ka. Mabalin mo ti mga sawa iti sabali. Awanen bibiyang ko. Anya? Saan ka na kayat? Isong agsinatan. Dayta kay ti bagbagakin ka daw. Bagbagaan ka. Ngam di nakdengdenggain. Tatang. Anya ti aramidak ita. Jak gayam kabala na panawan dak ti pamilyak. Awan sa bali nga ramidam, no di ti agbalbalew. Likli ka maun ti agbartek. Narigat nga ramidak da ita, tatang. Ikarigatam no talaga na patag ti pamilyam kan ka. Tatang. Nagpintas ni bakit mo ita. Nakabangbang lupay. Amok da ita, takanayon ko makita. Nagsiksipay itan. Tatang.
Iso nga agbalbaliw kan. Tama nga no, isukat na kan bakit mo? Wan tatang. Ikarigatak ti agbalbaliw. Manon abulan tinapalabas, Mabel. Kat saanan ang nagsubsubli ni Godo amang sukon kada kayo. Awan panggap ko ang makisinubyan kan kuana, nanang. Ada ka di sa bali a lalaki iti biag mo. Awan, nanang. Una, tapanay ti panagpapintas mo itan. Da kayo tinag ko na ngagpapintasak. Nang runa, taadan panggadak. Iso nga ita, talaga atyak baybayan ti bagik. Iso ang makita yu ita nanang, sexy akon. Ala, nasaya at no kasta. Kan nasaya at taawad sa bali a lalaki, iti biyag mo. Awan day ta iti panunot ko, nanang. Nga oray pa adamang iparparipirip itirik na kanyak iti bakery. Tay kaanakan ni Mrs. Lee, baknang day jay. Anya? Saan ko nga ikan kano? Gaputa pang panunutak dagiti anak ko. Isudat ipang pangrunak iti biyag ko, nanang. Nasaya at launay, Mabel anak. Kanunungak day ta arason mo. Nay, gudaw. Mas daawak at talaga iti makitak dito'y balayaw. Nakadaldalimanak matay. Wan tatang. Kanayo na kami ngagdalos. Nang runa no awan trabaho. Kandi kan makitkita anabartag. Wan tatang. Liniklika kong ti arak. Ngamin, naamiris ko. Asak matlaang ti madadaal. Nasaya at ano kasta? Diyak kayatan ti aggastos para iti arak tatang. Nang runa, tagur-urnungak. Na, nagsaya atan adeng ganday ta anak ko. Kayat ko ngamin, ngayon ton agsubli dito'y balay ti pamilyak. Kat adun ton ti kwartak. Tanakababain kini Mabel. Nasaya at dayta anak ko. Kan adda madlaw ko kan kaa. Awanan ti barbas mo. Nadalusan tarupam. Naggwapo kan anak. Wan tatang. Ngamin, nagpintas itan ni Mabel. Isuanas kan nga agpagwapo akmait. Ala, sapay la ko mga raud. Tagsublin ti pamilyam kan ka. Nanang, kasangayuin ton Sabado, saan ka di? Wanyag pa iso, nanang. Agselebrar tayo mat Oray agluto tayo laag mat iti pansit kan-kanan anak ko. Oray simple laang asagana. Basta agselebrar tayo. Husto tinako na ni Lola, nanang. Ay na, saanan? Alan, nanang. Ito lamanan ngagsilibrar kayo iti kasangayo. Di kagdanag, tadak kamin kadag iti ubeng ti agluto. Ay nga ma, nanang. Aglangan kanto iti trabaho minton Sabado, anak ko. Tagina kamot Inal daw lakat nga agtrabaho ka. Wan ngagpaiso, nanang. Maminsan lang mo't ngaglangan kay iti trabaho, ma. Patgan na kamin, Mabel. Tapno makapagselebrar tayo, no kasangay mo. Tatang, mangarkilatan iti tricycle. Una, tanay. Nagaduto ginatgatang mau ko daw. Wan tatang, para iti kasangay ni Mabel. Nagmayatin ko daw. Kan nagtaer ka itan anak ko. Sa balit tilangam itan. Ta nagbalbaliw kan. Nagtaer ka talaga. Ni tatang mat.
Ngam ti parikaw. Welcome tangata. Iti kasangay ti asawam anak ko. Amangan no papanawin data adagaws. Wow! Adda cake, tatang! Nagadutiin niya yu, tatang. At dapay regalo. At dapay litsyon na baboy. Wen, anak ko. Wow! Nagpintas na iti sabong, tatang! Para kininanang dayta, saan ka di, tatang? Wen, Joel anak. Para kininanang yo. Sapay ko mata magustuhan na. Naragsak ka pa nagkasangay mo, bakit? Sabong tirosas para ken ka. Gudo. Nagbalbaliw akon, bakit? Kaya't ko ti makiselebrar iti kasangay mo. Pakawanen na kumaa. Gaputa sinaksaktan kay ti kalabas. Ngam idi pinanawandak. Nakaamirisak. Isu apakawanen na kuma. Kat baliwan ta ti mangrugi. Ikarik, Mabel. Saan ka nasaktan? Gudo. Kaya't kung agbalin na naraksak ti pamilyata. Ipanagnak ko kan ka ti panagbalbaliw ko, Mabel. Gudo. Mabel. Inarakop nakmatan. Gapo ta jak masarkad ang tirik na ka mga rakop kan ka. Nagpintas ka nga asawak, Mabel. Ay-ayatan ka. Ay-ayatan ka mat, Gudo. Gudo. Husto day ta na pa naging inunguyaw. Ha? Umay kayo kat mangan dayon. Nakasaganan ti makan. Umay kayon, taag silibrar tayon. Gudo, Mabel. Wen, tatang. Nanang. Happy birthday, Mabel. Bakit? Agyaman na, Gudo. Saan mat ngamin anasaya at nga ibain, kan uyawam ni bakat mo. Tadamat rik na amasair. Ala, daytoy nga istorya kat agpaay nga inspirasyon, kan pagispikuan, kadag iti addaanen iti pamilya. Alipatan ti madian na palabas, kat baliwan ti mangrugi, tapno maliklikan ti pannakarakrak ti pamilya. Ala, ditan tinagpatinggaan ti may samanen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Carla Dorothy. Musika, pinartuat ni Benji Rabi. Dito'y a drama kat na isang rat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami iting kay panang tarabay, padaanan, dag iti sumarunupay aparang.